Lalrosanga, hello Lele Tani. Oh, I'm back. You're back. We are so back. Oh, ama sabera ka soidu chu. Ka thopui content sti channel nei tu pan hena henin lom thu ka soidu wa. Oh, a chan chu. Ama chu mo. Edu ta. Kin re ro mi ti ni. Chu ka soiu war thi me da ni. Chu wa chu ni tu na henin kan du ta. Kin kan re ka mo. Chu wa chu ni nang mani pon lom thu soina ka thopui content sti YouTube channel hi in lova subscribe sak theu don ni ti kha kan rol shout on masadu ni chu a link hi ka video description a khwanin ka da don bokani in lova subscribe sak nge nga ka rek in zo lom thu soina in lova subscribe nge don ya a nuam thin khop mai Lalrosanga voin a zaina tharlamber SIALSUK khwa tuna kan lo entranang hello mom ni ke he a just ai chu pirin pui kan health minister mo su kwa ni po hi anwa ni Lalrosanga hianin hi ka YouTube channel ni lo subscribe nge nga tipo ni thai nu a hen kim ki ma hi LPS interview na ha kala rik man lama se ka riekang nu petera po mo ni hitro kong no lo leng ni pe su te ro no ro toy la SIALSUK le atang tung hi sui lu ma tung mai ava phua thie me ka chu o enge om zia SIALSUK le atang tung hi SIALSUK le atlang dung hi sui lu ma tung mai sui lu ma tung mai nom mel ve boro ka thiang nuam don bok SIALSUK hi ni kum khanin Christmas Christmas zo to in ka shet classic lai khanin ge ni bong kala anwam khop maya boruak a fresh box yemo kibi pok hi amunat omte tang hi chonin anuam ve ve ong e cowboy lukhum khum an tam box ya koi long bu so ve ta dang mo koi lu na siang loi ve ang mo le kan nuam voi khat tan le kan nuam voi tan are sakan mu phare ve ne cameraman ki athula ve du thring khop mai drone te omani hi la hi mo an changtlung khop maya so lai ve so bala se neo nu man ti la me helai mi te po hian mo Best Tourism Village of India SIALSUK award lomna pirin pui khania akal omre kan hian tourism minister ania chonin Miss Berili hi bill to MLA ni bokania voina Miss Berili Instagram story hang kalom hua Miss Berili chu ngi om ziale kalo tia chu ban chakan bel chiang dewa himi program hi lo nia Azay chau chan khop mai Hla Thu te poti hen na dewin ngarod modify chau chan thei tam tan tuna aresa fence ta na thulo mom deu kan puang meet and greet hi enge om jing rem meet and greet roar cafe a om don ani December nisari chonudar khata changin roar cafe om chan don ani meet and greet a chon mo aresa hi tian lo om ve to panga
no offense kimo sit somnga vel omdonin ka shia chu wa chona rush donanio ticket hin va book theinia ki trik.rc.in ti hianin in book theia gpay poisa pek na tur gpay number te po ma cheng sang khatani kimi hi atamin ti mai theia a ticket man kimo ma se kita poisa lu zong zong ki rs a hnen an hlan vek don chu wa chonin in vakal shrim kha chuanin a hlok na tel tu tur kha chu zero sang a thoni kha apoi mo ka tia hibi organizer te poki an thil phal ka ti khop mai an organizer ma se engma lo lak pe na man tum lo rs a hnen a han hlan fai vek don a thakop mai meet and greet a chon in vakalanga are sa in vati ti puyanga thil te point e ho te poni mai thei ti chon hla te po in request bokang hla te point la ho thei bokanga ti khan in personal takin mi somnga ve lek anuam tok vel chi ang du takin zona te po in zo thei don ani thil chi sang te po e chon in thil pakhat mo khita in vakal chon shem so ka reactor video te po kha mi lo lak sang mo ka mang ve zo ti mo tu ba chuan in meet and greet fans te ne na ti na hun manani yang ti hi kimi chance kimo bobel su a thadon lo tuk in bobel lo mai ba ka in vakal hrim ani kha chuani fu ching te tan mal somna ni don december ni sari chon hudar khata tangin ror cafe tu ko tlang omin ka share so lo chon instagram ate pohan lo lamo ticket kha book fat ro mi somnga vel bak akal thei don lo nia arash don yo le tu da kan react chun zom leang Esta son Pafalai dance ka ngai chimo Aresa tida cameraman chu thalak la hen ti na lo ve palania cameraman khamo alo phur ve thin khop mai cameraman gi hi chu ban sial ve thot mo cameraman hi lak dan ka zir leng tiền amo thì hiện tiền là lâu thì call về đó ta này wow cái lũ hết có biết là mấy cái tem miên đâu nhỉ cái loại phiếp thú mấy mình không lyrics of modify cool nalh thei na sa to ve nge om zia le mudam hla mai khi atira khanin ares khanin pu he youtube channel ni mom lo subscribe sak fe ti de po ni thei kan ti to khamo la khati zong kha tu chupa kan direct thei chu nia ka channel te mi lo ngai hlut saka mi lo en sak ve thin tu te zong chungai chunga thinung le ti takzet in lom thu ko soya bikin ka subscribers te min support na
na maya ka phu lo ke in khop mai ke ma pon mo khatiang kha ani po ka ring phalo ke ma be chu wa za ni in chu wa thilung le ti tak zet in lom thu ka soi duwa ka subscribers te a than pai in hena lom thu ka soi duwa chuanin Hmar official fans group te po le admin group te po in chunga lom thu ka soi duwa chuanin RS fans te po khan mi lo than ti ka lo sia chu wa za in thilwa te ka chu wa za in chu wa thilung le ti tak zet in lom thu ka soi ni ti ha karon soi non le ni ka thopui content sia ni a channel mi phal takin edu riak ro min tia he kan han ri kan ya chuban son in lom thu soi nan ngo in lo subscribe sanga in like ha zel bok ton ni ti kha kan ron soi sak ve ni chu video le kan mu thawanga inun te lo ulukula nun hi zalen taka rui theithil ti te hi zalen na ni mi lo ni khovel chen na ni mi lo ni engemoni sala engemoni boya antanga mo hatianga khovel lamatlan vak rui theithil lamatlan vak chu to ba zonin thi na ani kan nun te uluk taka kan vona kan in discipline na khatia kan om khanin aboring mela ma se aboring mi lo ni kan zalen de zo ka chan chu eng boya ma kan tang lo ti kha kan soinon le ni be different, be unique, be exclusive, stay away from drugs, alcohol and tobacco